Nongeye kwirirwa abakunzi ba Kivu News Official TV channel yanyu mukunda cyane ibagezaho amakuru ya buri munsi buri tondo n'umugoroba ko hiriwe cyane cyane mu bice M23 igenzura. Ejo twabagejeho inkuru ivuga ku bijyanye n'igisirikare cya Afurika y'Epfo, ariko benshi muri commentaire bakomeza kugenda batubaza se ko nta video twabonye byagenze bite. Amakuru y'ubucukumbuzi yacu yabashije kutugeraho yemeza yuko ingabo za Afurika, ubuyobozi bwa Afurika y'Epfo bwasabye mu 23 ko mu gutaha kw'ingabo zabo kutagomba kwibasirwa n'itangazamakuru, cyane ko itangazamakuru ridakenewe kuko harimo abasirikare benshi batewe inda ndetse abandi bafite bakomeretse, abandi barwaye cyane. Basaba rero M23 nk'icyama cyubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu kugerageza kudashyira ayo mafoto hanze. Mu by'ukuri niyo mpamvu abantu benshi bajya bibaza se kuba batameze nk'abacanshuro baciye ku mupaka basakwa, ese byagenze bite, ese ko tutabonye amafoto n'amavideo. Abanyamakuru babashije guhabwa uburenganzira bwo gufotora imodoka inyuma gusa ziri kugenda, ariko n'aka kavideo tubereka n'aka video umuntu yafashe mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane kugira ngo tubashe kukabona ibari mu myiteguro nyine y'uburyo bagiye kurira imodoka ngo bazi. Ariko nta munyamakuru n'umwe wari wemerewe kwinjira ngo afate amashusho y'ukuntu ingabo za Afurika y'Epfo zari zimeze. Mu by'ukuri niyo mpamvu muri kubona abenshi barimo bagenda bibaza se byagenze bite ko nta mafoto turi kubona, amakuru ameze ate. Rero amavideo twabashe kubabonera nayo ngayo barimo bagenda bari mu modoka, ndetse nako kavideo bari kwitegura kugira ngo bagende. Rero reka tubagezeho icyegeranyo kigufi cy'ingabo za Afurika y'Epfo ese zageze muri Kongo ryari. Ingabo za Afurika y'Epfo rero zoherejwe mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 2023 mu kwezi kwa 12 mu rwego rwo guhangana n'umutwe wa M23 ndetse no gufasha kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Inkuru niyo dukesha umuseke.com. Icyakora kuva icyo gihe izi ngabo zahuye n'ibibazo bitandukanye birimo impfu z'abasirikare babo. Urugero nko muri Nyakanga 2024 umusirikare wa Afurika y'Epfo yarashwe avuye muri restaurant Igoma. Mu ntangiriro za Gashyantare 2025 imirambo y'abasirikare ba Afurika y'Epfo baguye mu mirwano bari bahanganyemo na M23 yanyujijwe mu Rwanda isubizwa iwabo nyuma yo gusaba ubufasha bwa Kigali kubera inzira z'indege n'amazi zari zifunze. Rero nk'uko twakomeje kubikurikirana, ingabo za Afurika y'Epfo biravugwa yuko impamvu zari zatinze mu mujyi wa Goma ngo zitavayo yari impamvu yuko ubuyobozi bwa Afurika y'Epfo butari bushaka yuko izi ngabo zabo zavayo nta bikoresho zijyanye. Ariko nk'uko mubizi murozi yuko uburyo zaje zifite ibimodoka bya gisirikare, turaza kubashakira aka video tuze kukabereka uburyo zaje zifite igikoresho cya imodoka nyinshi za gisirikare, ibifaro, amakonvoye. Ariko ibi byose mu by'ukuri ikigaragara cyo nuko babisize mu mujyi wa Goma nk'uko namwe mubireba muri izi video turimo kubereka. Murabona yuko barimo bataha mu mabisi muri Coaster, rwose nta gikoresho na kimwe cya gisirikare babasha gutwara uretse ko bagiye bambaye imyenda ya gisirikare kuko baracyari abasirikare ba Afurika y'Epfo mu cyubahiro cyabo. Ariko kuba baramanitse amaboko ntibari bemerewe rwose kugira intwaro n'imwe bacyura. Rero ubwo nk'uko twabibasezeranije turagenda tubereka zimwe na zimwe muri video zabashije kujya hanze, ariko ntabwo muri bubone video za zimwe nyine z'abasirikare aho bari uko bameze, kubera ko ubuyobozi bwa Afurika y'Epfo bwasabye mu 23 ko itangazamakuru ritareba uko aba basirikare bayo bameze. Mbese ni nkaho bakavuze ngo batareba ikimwaro. Ariko amakuru yandi tugera bavuga yuko mu ijoro ry'ejo batinze mu nzira bakaza bwije, ari naho muri kubona yuko bari batangiye gucana amatara. Ariko ngo hari habayeho muri izi ambulance murimo kubona harimo imwe yari itwaye umusirikare wa Afurika y'Epfo ngo aza kubyarira mu nzira. Ayo makuru ntabwo aremezwa n'itangazamakuru, ariko ni amakuru arimo agenda avugwa
ariko tuzajya tugenda tubamenyesha uko byari byagenze kugira ngo murabona yuko ahangaha bahagaze ngo hari umwe wafashwe n'inda nyine biba ngombwa yuko asimbukira kwa muganga ngo abanze yabyara, ariko ntabwo turamenya neza ayo makuru ko ari impamo, turagenda dukurikirana gake gake. Rero inshuti zacu bakunzi ba Kivu News Official TV, turagenda tubakurikiranira amakuru 5 kuri 5 uko biri buze kugenda byitwaye, ubwo naho mukanya ku zindi nkuru zacu zikurikira. Yandi makuru rero ajyanye n'izi ngabo za South Africa, mu by'ukuri ibinyamakuru byinshi bitandukanye bigenda bivuga imibare, ariko iyo mibare nayo ikagenda itavugwaho rumwe n'ibitangazamakuru kubera yuko nta makuru yizewe ari official yagiye agaragaza umubare nyakuri w'ingabo za Afurika y'Epfo zamanitse amaboko nyuma yo gutsindwa n'umutwe wa 23. Amakuru yemeza yuko muri bo 14 babashe kwitaba Imana mu mirwano yari bahuje na M23, ariko imirambo yabo ikaba yarasubijwe mu gihugu cyabo. Umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo Generali Ludzani Mafwanya yatangaje ko ingabo zabo zasabye u Rwanda kutarasa ku basirikare babo, ariko ntabwo yemeje yuko ingabo zabo zamanitse amaboko, nubwo amavideo menshi yagiye agenda agaragaza ingabo za Afurika y'Epfo zimanitse amabendera y'umweru cyangwa se ibitambaro by'umweru bigaragaza yuko zitakiri mu ntambara. Rero mu by'ukuri ayo niyo makuru tubafitiye, kandi amakuru ibindi binyamakuru byinshi byemeza yuko ingabo za South Africa zahuye n'ibibazo mu ntambara zahanganyemo na M23 mu buryo bukomeye cyane, ariko imibare y'abasirikare babo ntabwo yagiye, nta kinyamakuru na kimwe kiri official cyagiye cyemeza ati naba ngaba, cyane ko burya ingabo zigiye kurwana biba ari ibanga kugira ngo umubare wazo utamenyekana. Rero reka tubashimire bakunzi bacu ba Kivu News Official TV, tuzakomeza tugenda tubagezaho amakuru buri munsi. Ubundi busobanuro rero cyangwa se mu bundi bucukumbuzi twagiye dusanga ingabo za Afurika y'Epfo zoherejwe muri RDC nk'uko twabivuze mu makuru yacu, nk'uko twabivuze mu kanya, mu rwego rwa SADC, ariko mu by'ukuri SADC nk'umuryango yari ifite gahunda yo guhagarara hagati ntibarwane, ariko igisirikare cya South Africa cyo cyafashe umwanzuro wo kujya ku ruhande rwa Congo bagahangana na M23. M23 rero ni umutwe w'inyeshyamba umaze imyaka myinshi urwanya ubutegetsi bwa RDC, umaze iminsi ugenzura uduce tw'iburasirazuba bw'iki gihugu harimo ndetse n'akarere ka Goma. Ingabo za Afurika y'Epfo zahuye n'ibibazo bikomeye mu mirwano na M23. Hari amakuru avuga ko zaguwe gitumo n'uyu mutwe, bamwe muri bo bakasiga ubuzima nk'uko twabibabwiye. Hari ibimenyetso by'uko bamwe mu basirikare ba Afurika y'Epfo bashobora kuba barafashwe ubunyago, ari bo bariya tuvuga bagiye uyu munsi, hanyuma bagirwa ingwate na M23. Rero leta ya Afurika y'Epfo yakomeje kugishinja M23 guhungabanya umutekano w'ingabo zayo ndetse no kubahohotera, ariko mu by'ukuri aya makuru Afurika y'Epfo yashize hanze byagaragaye ko atariyo. Ariko M23 ku rundi ruhande bishinja ingabo za Afurika y'Epfo gufasha ingabo za Congo FARDC mu buryo bwemeza ko zigamije kurwanya uyu mutwe aho gushaka igisubizo cya politiki. Hari ibihugu nka Afurika y'Epfo bishinja u Rwanda gushyigikira M23, ibintu bituma umubano wa Pretoria na Kigali urushaho kuzamo agatotsi. Rero ingabo za SADC zirimo iza Afurika y'Epfo, Zimbabwe, Namibia n'ibindi bihugu zoherejwe muri RDC kugira ngo zihangane na M23 byumvikane rwose nk'uko Afurika y'Epfo igenda ibihakana. Ibinyamakuru byinshi byemeza yuko gahunda yari uguhangana na kurwana na M23, gusa kugeza ubu iyi gahunda ntiragaragaza umusaruro ufatika kuko M23 ikomeje kwigarurira ibice byinshi, bigatuma habaho impaka ku kamaro k'intambara. Ese mu by'ukuri abasesenguzi benshi bagenda bibaza ikibazo si ingabo za Afurika y'Epfo na M23 gusa, ahubwo ni ikibazo kinini cya politike kidashingiye ku mirwano gusa, ahubwo no ku mubano w'ibihugu byo mu karere. Afurika y'Epfo rero ishobora kwisanga mu kibazo kidafite igisubizo cyoroshye, kugira ngo abashakashatsi bajye bakomeza kuvuga yuko Afurika ishobora kwisanga mu kibazo kitoroshye, kuko ingabo zayo ziri kurwana intambara
y'amahanga aho gushaka inzira ya diplomasi. Mu gihe SADC yaba idashoboye guhangana na M23 mu buryo bwa gisirikare, bishobora gutuma ibihugu byohereje ingabo bihura n'ingaruka zikomeye zirimo gutakaza abasirikare no guhura n'ibibazo by'ubukungu kubera izi ntambara. Rero mu by'ukuri iki kibazo cyakagombye guhagarara gikomeze nkuko Afurika y'Epfo burya kuba yemeye ko ingabo zabo zigenda nacyo kiri mu bisubizo rwose bigomba kuzana umuturambye w'iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Imirwano rero Afurika y'Epfo n'ibindi bihugu byo mu karere bakwiye gushaka inzira y'amahoro aho guhuza y'amahoro ihuza M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakabaho ibiganiro bitaziguye kugira ngo byibuze iki kibazo kibashe kubonerwa igisubizo. Rero nshuti bakunzi bacu, twagira ngo tubasesengurire gakeya ibibazo biri hagati ya Afurika y'Epfo na M23, ariko muri make ibibazo bisa nkaho bikemutse kuko ingabo zari Afurika y'Epfo yaranze kuza gucyura ngo ntibashakaga ko baca ku mupaka w'u Rwanda, ahubwo amakuru y'ubucukumbuzi atugeraho atubwira yuko atari uko Afurika y'Epfo itari bishaka, ahubwo yari ishaka ingabo zabo zitahana ibikoresho. Kandi mu by'ukuri ingabo yatsinzwe ku rugamba uko amategeko mpuzamahanga bivuga, irarekurwa ariko irekurwa mu buryo bwa diplomasi, ariko ibikoresho yarwanishaga rwose bisigara mu maboko y'uwatsinze. Rero reka tubashimire inshuti zacu mukomeje kudukurikirana, inshuti zacu rwose nongere mbisubiremo, ntukajye nujya wumva ibiganiro byacu bigushimishije ujye ukora subscribe wiyongere mu bagize umuryango mugari wa Kivu News. Rero reka tubashimire cyane. Twagiraga ngo tubamenyeshe icyari cyatumye amavideo atajya hanze y'ingabo za South Africa. Rero turabashimiye cyane kuba mutwandikira mukatuvugisha mukatubwira ibyo mwifuza, tuzatubagezaho ibyo mwifuza kuko iyi channel ni channel yanyu ntabwo ari yacu, niyo mpamvu tugomba gukora uko dushoboye tukajya tubagezaho ibyo mwifuza. Reka tubashimire cyane rero, murakoze cyane. Ciao yari Kivu News. Uko byitwaye mu kandi kanya turabagezaho inkuru z'uburyo Colonel Nanga yageze mu mujyi wa Bukavu n'uburyo yakiriwe. Twongere tubagezeho n'andi makuru y'uko abayobozi ba AFC bari kugenda rwose basura imijyi itandukanye, ndetse abayobozi ba gisivili bafatanyije na commissaire de zone nabo turaje tubagezeho inkuru yabo ko byari byitwaye mu Rubaya, ndetse tubabwira uko byari byitwaye Ingungu, aho bari kugenda bereka abaturage umuyobozi wabo babaganiriza bababwira ibyiza M23 bazaniye. Rero turagenda tubakurikiranira amakuru 5 kuri 5 kugeza uko ibintu bizajya bikomeza kuba byitwaye kuri tere mu bice byose M23 yafashe. Rero reka tubashimire kuba mwabanye natwe, kandi niba mukunda ibiganiro byacu rwose inshuti yanjye ntugende udakoze kora subscribe, hanyuma dukomeze twagura umuryango wacu wa Kivu News, umuryango mugari ku isi tujye tubagiriraho mutageze. Turabashimiye cyane.